Nĩ thikũ ithatũ tu citigarĩte nĩguo mũthĩ wa Christmas ũkinye, na andũ matiganĩte makoretwo makĩharĩria gũkũngũĩra na njĩra ngũrani, no mwena wa Molo kaunti-inĩ ya Nakuru, kanitha wa Hope of Glory nĩ wonanĩtie wendo wa mwanya kũrĩ arĩa marĩ mawathe ngũrani na kũmatuga na thigũkũ ya tene. Mũtungatĩri Davis Gatua oigĩte kanitha ũyũ ũtacũkĩtie ikinya rĩrĩ arĩ njĩra ya gũcokeria Ngai ngatho, na akauga atĩ kaingĩ nĩ rĩrĩa arĩa marĩ mawathe mariganagĩra rĩrĩa kwĩna mambura ta maya. Tumefurahia kula sikukuu hii ya Christmas pamoja. Hakuna raha iliyoko kama hatutawakumbuka wapendwa wetu ambao wana mahitaji. Hakuna kufurahia yoyote hata katika jamii, hata kanisa ama jambo lingine, kama hatutaweza kukusanyika pamoja tuwasaidie wapendwa wetu ambao wanahitaji msaada. Thengia wa kũheo irio cia mĩthemba ĩtiganĩte nĩ mahetwo wheelchairs, cuma cia kũmateithĩrĩria gũthiĩ na nguo arĩ njĩra ya kũmonia wendo. Na tumewapatia wale ambao hawana magurudumu the wheelchairs, tukawapatia wengine crutches, tumewapatia pia, na tumefurahia. Mũtungatĩri nĩ ũrĩtie a Kenya kũgayana na arĩa matehotete nĩguo gũkũngũĩra na njĩra ya mwanya. Na tunaomba jamii yetu ya Kenya, makanisa yetu ya Kenya, marafiki wetu, business community, wakuje tuungane pamoja tuweze kuinua maisha ya wapendwa wetu ambao wana upungufu ama wana ulemavu kiasi fulani. Jumuika na watu hao wasiojiweza ni kwa sababu tuko na huyo mto, kama vile Biblia inasema, imani bila matendo ni bure. Kwa hivyo tumesimama kama watu wa imani na kutenda matendo kwa watu ambao hawana uwezo, tukasimama nao na tumekuwa tukitenda yale. Kila mwaka tuko na siku zetu ambazo tumetenga za kujumuika na hawa watu na kuwasimama pamoja nao. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Maina.